Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Kuliqiniso bathandekayo, uJesu uyeza futhi. Singahlukunyezwa ngumhlaba, sigulelwe ngesibathandayo, sifelwe ngesibathandwayo. Abantwana bafelwe ngabazali, abazali bafelwe ngabantwana, amadoda afelwe ngabomkabo, abafazi bafelwe ngamadoda wabo. Kodwa silethemba elibusisiweyo, uJesu uyeza futhi. Omunye uzathina, our loved ones are torn from us by death. We close their eyes and habit them for the tomb and lay them away from our sight. But hope bears our spirit up. We are not parted forever, but we shall meet the loved ones who sleep in Jesus. They shall come again from the land of the enemy. The life giver is coming. Myriads of holy angels escort him on his way. Uthina abathandwa bethu bangafa basitshiye, nxa sibangcwaba sibavala amehlo sibabeke khatshana lamehlo ethu. Kodwa silethemba elisiphakamisayo ukuthi kwelinye ilanga uJesu uzabuya. Asikwehlukana kokuphela lalabo esibathandayo abalele belalela kuJesu. Kwelinye ilanga uJesu uzakubavusa emathuneni. uJesu umnikazi wempilo uyeza futhi. Ziyakumphelekezela ingilosi nxa uJesu ezothatha abakhe. Kuyophela usizi. So abangane bethu, izihlobo zethu, abazali bethu, abantwana bethu bangafa, kodwa kasikwehlukana kokuphela. Families and friends will reunite again when Jesus comes again. Hallelujah. Hallelujah bathandekayo. Nxa singena enkonzweni yelizwi, kasibeni lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele, babo thandekayo, siyabonga musa lothando lwakho lumangalisayo. Siyabonga Nkosi ukubekezelelwa siyizona. Sazehlisa phambi kwesihlalo somusa, sithethelele babo ingcwele. Usihlambulule konke ukungalungi. Abanye asizwa kahle emzimbeni, selaphe wena dokotela omkhulu. We are the great physician who never lost a case. Babo ingcwele, iba lathi nxa singena enkonzweni yelizwi, sitolikele imfihlakalo yelizwi lakho. Sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa ikufa. Ngenxa kaJesu ozayo masinyane, siyakhuleka. Amen. Lizakhumbula bathandekayo ukuthi sigijima ngaphansi kwesihloko esithi sona Christ our righteousness. uKristu ukulunga kwethu. Sisebhukwini lika Romans. Romans chapter 3. Last week besibheke uverse 24. Ithe yona iBhayibheli balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Sivezile bathandekayo ukuthi usindiso yisipho. Yisipho somusa esingasifanelanga. Grace is unmerited favor. So sisindiseka ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Ngamanye amazwi, endabeni yokusindiswa, kawusebenzi ukuze usindiswe. You don't earn salvation even by obedience. Kawugcini mthetho ukuze usindiswe. Kodwa ukusindiseka kwethu sisindiseka ngomusa, ngesihle, ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. So bathandekayo, kumele ulahle ivangeli lokuzama ukuzisindisa. Ivangeli lokusebenza nzima uzama ukusindisa, kumele ukulahle ngoba kukusebenzeli lokho. Zona lezi ngoma ethi yona sizogqoka imqhele ngemisebenzi yethu, iheresi, yinhlamba phambi kaNkulunkulu. Ngoba yikho imisebenzi yomuntu emenza qualify ukuya embusweni wezulu. Kodwa bathandekayo, sizogqoka imqhele ngesikwenzelweyo, sikwenzelwa nguJesu. Yona leyani inkonzo kaJesu esiphambanweni yanele ukusisindisa. uJesu wabhadala, kuzange kwashota bathandekayo. Jesus paid it all. So nxa wena usebenza nzima, uzama ukusindiseka ngemisebenzi yakho, uzama ukugcina imithetho ukuze usindiswe, uthi Jesu wena wabhadala kwashota, mina ngingaqedisa. Okuyinhlamba iminikelo kaKheli. Ngakufundela ivesi kuGalatians chapter 2 ivesi ngelika 21. uPaul uthi kangiwutshayi ize
umthetho umusa kaNkulunkulu, uba ukulunga kungomthetho, uKristu wafela ize. uPaul uthi kangiwudeleli umusa kaNkulunkulu, ngoba uba ukulunga kungomthetho, uKristu wafelize. So wena nxa upresent imisebenzi yakho phambi kaNkulunkulu ufuna ukusindiseka ngayo, uthi uJesu wafelize, wena wawulenye indlela ongayisebenzisa ukuze usindiseke, okuyinhlamba. Bathandekayo, that's an insult to God. Uthuka uNkulunkulu ngecebo lakhe alilungisa yedwa, wena ungekho. Ya, kubambe khona lokho. Ake silahleni ivangeli lokuzama ukuzisindisa ngemisebenzi yethu. Kalisebenzeli njalo kalisisindawo. Ngeke likusembusweni wezulu lona lelo vangeli. Lilahle namhlanje. Lilahle nxa ulizwe ilizwi likhuluma kuwe, ngoba kalisebenzi. Asovangeli leBhayibheli. Ivangeli lakhandwa nguSathane ukuthi abantu babe busy, bazama ukuzivala ubunqunu, abantu babe busy, bazama ukuziqualifyisa embusweni ngemisebenzi yabo. uJesu azafika. Uyakwazi uSathane ukuthi uJesu engafika ekuthola lokhu uzama ubhizi, ufuna ukungena ezulwini ngemisebenzi yakho, awusoze ube embusweni wena. Uyakwazi uSathane khona lokhu. So yikho ivangeli ekufundisa lona lelo, ukwenzela ukuthi ubambe lona lelo, ngoba lisindisa. Zwana, lahla namhlanje wamukela ivangeli lokusindiswa ngokukholwa kuJesu Kristu. Haleluya. Siyabonga bathandekayo. So namhlanje sikuvesi ngu-25 kaRomans. Vesi mbani? 25 kabani? kaRomans chapter 3. So uRomans chapter 3 yi-continuation kaRomans chapter 4. Ngizazifunda zonke ukuze uyibambe kahle iBhayibheli. Ithi balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu, verse 25, amisayo uNkulunkulu ukuba abe yinhlawulo ngegazi lakhe, emukelwe ngokukholwa. uNkulunkulu wakwenza lokhu ukuba abonakalise ukulunga kwakhe, ngoba ngokubekezela kwakhe wayekela izono ezenziwa ngaphambili. Haleluya. Inkosi ibusise ukufunda kwelizwi layo. Sizahlala kona lamavesi omabili. Haleluya. So if isikhathi sisivumela, wothi nihle mfunde lo verse 26, sizabheka lo verse 26. Ithi yona wafisa ukubonakalisa ukulunga kwakhe kulesi sikhathi, ukuze azibonakalise ukuthi yena ulungile lokuthi uyamlungisisa lowo okholwa kuJesu. Haleluya. So nxa isikhathi sisivumela, sizabheka wona la mavesi amathathu siwabambanisa ndawonye ukuze ubambe kahle imfihlakalo yokusindiswa kwakho. So bathandekayo, ngokutsho kwamavesi lawo esiwafundileyo, ngamanye amazwi uNkulunkulu wasinikeza uJesu njengomhlatshelo wenhlawulo ngokukholwa egazini lakhe, ngoba ngokubekezela kwakhe wayekela izono ezenziwa ngaphambili. Wakwenza lokhu ukuba abonakalise ukulunga kwakhe khathesi, ukuze ngokulunga alungisise labo abakholwa kuJesu. So ku chapter 3 verse ngu-24, iBhayibheli isitshelile ukuthi silungisiswa ngesihle, kodwa ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Bathandekayo, kanti ibala elithi ukuhlengwa litshoni? Zwana lapha. Ibala leli elithi ukuhlengwa litsho ukophulwa, kumbe ukusindiswa kulokho esingaphansi kwakho. Ya, nxa unganyathizelwa ilitshe bathandekayo, kumbe unyathizelwe inqola kulabo abahlala emakhaya abasebenzisa inqola, ikunyathezele so inqola ube ngaphansi kwayo. Ya, omunye umuntu abesebuya ekususa ngaphansi kwenqola. Ya, uyabe kuophulile kumbe kusindisile ngaphansi kwenqola ebifuna ukuqeda ngawe. So madoda, nxa ufunda iNew Testament, iBhayibheli izakutshela ukuthi kulento ezimbalwa esihlengwa ngaphansi kwazo. Number 1, sihlengwa ngaphansi kukaSathane. Sihlengwa kuSathane. Hebrews chapter 2 verse ngelika 14 lo 15. Sihlengwa ekufeni. 1 Corinthians 15 verse ngelika 56 lo 57. Sihlengwa esonweni. Romans 6 ivesi lingelika 22. Kodwa bathandekayo, kulenye indaba esakhuluma ngayo
Namhlanje ngiyayiphinda futhi ukuze uyibambe kahle. uPaul ukhuluma ngokuhlengwa ngaphansi kwesiqalekiso somthetho. Zwana kuGalatians chapter 3 verse ngeka-10 zakuhlephunela mbijana. Uthi bonke abathemba ukugcina umthetho bangaphansi kwesiqalekiso. Ngoba bonke abazama ukuya ezulwini ngokulunga kwabo umthetho uyabaqalekisa. Hathi ngokuthi abazange bazame, hayi. Hathi ngokuthi abazange bazame kwenela, hayi. Kodwa zwana la. Omunye angabuza ukuthi kanti kungani umthetho uqalekisa umuntu ozamayo? Ozama ukungena ezulwini ngemisebenzi yakhe. Kungani umthetho uqalekisa abanjalo? Ngifuna ubambe lokho. Galatians chapter 3 verse ngeka-10 ngiyayiphinda. Bonke abathembe umthetho bangaphansi kwesiqalekiso, ngoba kulotshiwe ukuthi uqalekisiwe umuntu wonke ongaqhubeki esenza konke okulotshiweyo encwadini yomthetho. IBhayibhili le bathandekayo. Umbuzo uthi wona, kambe wena ugcinile yini wonke umthetho? Enhlizweni phela masikhuluma ngokugcina umthetho, ngemotive right, ugcinile yini umthetho? Kusukela ekuzalweni kwakho uzalwa kuze kube namhlanje, ugcinile yini umthetho? Nxa ungawugcinanga ngicela ukukutshela ngokomthetho, okutsho ngokupheleleyo ungaphansi kwesiqalekiso wena. Madoda, umthetho utsho njalo. Ngakutshela ngigcina ukukhuluma lawe ukuthi uNkulunkulu ulungile futhi ungcwele, ngeke akusindise ngokususa umthetho wakhe. Hayi, bamba khona lapho. Kodwa nansi indaba emnandi, indaba yosindiso bathandekayo. Ngelenye ingoma engiyithandayo besiyicula egroupini ethi lalelani indaba emnandi, indaba yosindiso. Kukhona wafa ngenxa yesono, nguJesu msindisi, bese bazithwala. So bathandekayo, indaba emnandi ngoba kukhona owavuma ukuthwala isono sethu, nguJesu msindisi. Zwana uPaul uthini ngendaba yosindiso bathandekayo? Uthena kuGalatians chapter 3 verse ngelika-13. uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho ngokuba isiqalekiso ngenxa yethu. Haleluya. Ngoba kulotshiwe ukuthi uqalekisiwe umuntu wonke olengiswa esihlahleni. Haleluya. Ngiyayifunda futhi uGalatians iphethe imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Uthi verse 13, uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho, right, ngokuba isiqalekiso ngenxa yethu. Ngoba kulotshiwe ukuthi uqalekisiwe umuntu wonke olengiswe esihlahleni. Kusho ukuthi nxa umthetho wawusithi wona uqalekisiwe umuntu wonke ongaphansi komthetho, uJesu waba isiqalekiso endaweni yethu, walengiswa esihlahleni endaweni yethu. Thina ke saphuma discharge esiphambanweni lapha umsindisi wachitha igazi. Haleluya. Kulento ezimbalwa ezavezwa nguJesu esiphambanweni engifuna ukukhuluma ngazo namhlanje. Okwakuqala madoda, isiphambano siveza ukuthi uSathani ungumqambi wamanga, lombulali. Okunye futhi isiphambano siveza ukuthi inhliziyo yomuntu imbi kakhulu. Zwana uJohn chapter 8 iverse ngelika 44 uthi lingaba kayihlo uSathani, nguJesu otshela amaJuda. Uthi lingaba kayihlo uSathani, ngakho lifuna ukusenza isifiso sikayihlo. Wavele waba ngumbulali mdabuko wakhe, kemanga eqinisweni ngoba uvele ngelalo iqiniso. Uthi nxa ewaqamba amanga akhulume ulimi lomdabuko wakhe ngoba ungusomangasi loyise wamanga. So isiphambano siveza ukuthi uSathani ngumbulali. uSathani ngumbulali lomqambi wamanga. Futhi isiphambano siveza ukuthi inhliziyo yomuntu imbi kakhulu. uJeremiya uzathena inhliziyo imbi njalo yakhohlisa, ngubani ungayazi. So madoda ngakutshela ukuthi sibabi. Lamanje angixolisi ngiyaphinda. Sibabi, akulanto enhle ngathi.
nxa sibheke esiphambanweni sibona ububi bethu ya sibona ukonakala kwethu nxa sibheke esiphambanweni ngoba isimo sethu isimo semvelo yethu sakhosta impilo yendodana kaNkulunkulu ya manje ngifuna ukukhuluma ngokunye okuhle ngesiphambano ya isiphambano siveza uthando lukaNkulunkulu right Romans 5 verse ngelika 8 ithi na kodwa uNkulunkulu ubonisa uthando lwakhe kulokhu ukuthi siseseyizoni uKristu wasifela so uNkulunkulu wabonakalisa uthando lwakhe kulokhu ukuthi uKristu Jesu wasifela sisaseyizoni Christ died for us whilst we were yet sinners uKristu kasifela ngasesifeleka kumbe sesingcono kodwa uKristu wasifela sisaseyizoni sisasebabi sisaseyizitha zikaNkulunkulu ya okunye futhi ngesiphambano isiphambano bathandekayo siveza ukulunga kukaNkulunkulu ngamanye amazwi ngesiphambano sikaJesu madoda uNkulunkulu sindisa izoni ngokulunga he is just in justifying the sinner through the cross uNkulunkulu ulungile ukusindisa izoni ulelungelo lokusindisa izoni ngenkonzo yesiphambano he is just in justifying the sinner through the cross uNkulunkulu sihlengile bathandekayo usibhadalele usukhululile ngenkonzo yesiphambano madoda uJesu akasithenganga ukuba asisebenzise njengezigqila zasemhlabeni ya kulabanye abantu bathandekayo ya bamba lokho engidiliza ivangeli lokusebenzela ukusindiswa usindiswa lusetshenzelwa isipho man kulabanye abantu abafundisana ukuthi uNkulunkulu angakusindisa uNkulunkulu ufuna uyeginqa uthwale nzima usebenzele usindiso usebenze nzima ukuze athokoze bafundisana ukuthi uNkulunkulu akathokozi ngaphandle kokubana silenze something esiyipresentayo ngamandla ethu uze uNkulunkulu athokoze zwana iminikelo kaKhayini akulanto ejabulisa uNkulunkulu evela kithi emvelweni yethu uzathi omunye umhlabeleli ngingesebenze lutho lokhu kujabulisa lanxa sengichiseka ngikhala ngingathuli kungehlawula isono nguwe Nkosi osindisayo uyezwa yini uthi ngingesebenze lutho lokhu kujabulisa lanxa sengichiseka ngigcina imithetho ngihambe echurch every day ngisenza konke okuhle kodwa kungehlawule isono nguwe Nkosi osindisayo haleluya bathandekayo uNkulunkulu wasithenga ukuba sibe nenjabulo ya esihlalweni sakhe sibe nesabelo embusweni wakhe sibe nesabelo entokozweni yakhe sibe nesabelo intokozo yasezulwini yikho uNkulunkulu wasithengela khonokho kithi madoda usindiso yisipho it's for free usindiso lwadula kakhulu kuNkulunkulu ngoba lwehlisa uJesu ukuba azosibhadalela so usindiso lwakhosta kakhulu kuNkulunkulu kithi usindiso yi-free mahala bathandekayo ibala lele lithi inhlawulo abanye abantu balitolikisa abantu ya ngensuku zeBhayibheli abantu ababekhonza izithixo babesithi ungawona okungoNkulunkulu kwabo kuyathukuthela so kwakudingeka ukuthi omunye umuntu ufuna ubambe khona lapho kwakudinga ukuthi omunye umuntu ayenze inhlawulo kumbe wena muntu owonileyo wenza inhlawulo so ngalokho babekhola ukuthi ulaka lwesithixo ya lobo lwesithombe sabo abasikhonzayo seludedile so madoda abanye abantu nxa kukhulunywa ngenhlawulo evangelini bezwe iBhayibheli isibantu bezwa sengathi uNkulunkulu utubhulile uthukuthele then uJesu abesithi no baba ngicela ungakuzondela ungabantu lokho ngizohamba ngiyofa ya uNkulunkulu wasesuthiseka uJesu esefile hayi madoda ayisiko okukhulunywa liBhayibheli uyabona ekukholweni bathandekayo nxa sisize endaweni yevangeli akusiye umuntu owenza umhlatshelo
kodwa nguNkulunkulu uqobo lwakhe wazinikela njengomhlatshelo opheleleyo. Haleluya. Uyawubona yini umahluko? Vele ngale umuntu wayengazinikeli yena, kodwa wayelethe kwezinyamazana, alethe imbhida kumbe alethe imali banikele. Abanye babenikela ngokungabantwana babo. Uzakhumbula oManase ngale. Kodwa asikho okufundiswa liBhayibheli endaweni yosindiswa. iBhayibheli lisitshela ngoNkulunkulu ezinikela esiba inhlawulo yezono zethu. So madoda, ungatoliki iBhayibheli isibantu, uzolahlekelwa imephu yevesi. Endabeni yevangeli nguNkulunkulu uqobo lwakhe, God offered himself. Uyabona igama elithi inhlawulo lalisetshenziswa ku-Old Testament kakhulu kuMercy Seat. Lelani ibhokisi ngike ngakutshela ngesivalo lesiyana esiyiMercy Seat esasivala ibhokisi elalibizwa ngomtshokotsho wesivumelwano. Engathi mina phakathi kwalelo bhokisi kwakulemithetho elitshumi. Engathi mina umpriest nxa wayefika evula isidikiselo wayeqala ngokufafaza isihlalo somusa ngegazi. So ngakutshela ngathi lelani igazi elalifafaza isihlalo somusa lalimele igazi likaJesu. So ungafunda uLevi 16 ivesi ngeka 15 lo 16, loHebrews 9 ivesi ngele 5, uzathola lokho engikhuluma ngakho. Ibale lithi inhlawulo litsho ukuthi ngegazi likaJesu izono zethu zasuswa, they were cancelled. Ngegazi lakhe sahlawulelwa. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ususa izono zethu, lamacala ethu lezigwebo zethu ngegazi likaJesu. Kanti litshoni ibala bathandekayo elithi igazi? Nxa kukhulunywa ngegazi kukhulunywa ngani? Kambe kukhulunywa ngegazi yini mpela elijulukayo ngamavenzi omzimba? Hayi madoda, iBhayibheli nxa ikhuluma ngegazi ikhuluma ibale lithi igazi lingumfanekiso, limele impilo. Ungafunda ku-Old Testament kuLevi chapter 17 ivesi lingilika 11, ithi yona iBhayibheli ngoba impilo yesidalwa isegazini, njalo ngiliphila ukuthi lenze ukubuyisana kwenu e-altarini ngalo. Kuligazi elenza ukubuyisana empilweni yomuntu. So madoda, igazi lithi impilo. So nxa kukhulunywa ngokuchitha igazi kukhulunywa ngokudela ukuphila, ukufa. Esiphambanweni uJesu wafa, kodwa uJesu akafanga ukufa kwakuqala. Mfuna ubambe khonapho. uJesu akafanga ukufa kwakuqala. Hebrews chapter 2 ivesi ngilika 9 ithi yona iBhayibheli, mfuna ukufunda iNew King James Version, ngiyithanda ngeNew King James Version. Ithi yona, but we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with the glory and honor, that he by the grace of God might taste death for everyone, bringing many sons to glory. Ngesintu ithi yona, kodwa sibona yena owenziwa waba mncinyane kulezi ngilosi okwesikhatshana, uJesu ebekwa umqhele wobukhosi lodumo, ngoba wavuma ukufa ukuze kuthi ngomusa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabantu bonke. But we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with the glory and honor, that he by the grace of God might taste death for everybody, bringing many sons to glory. Hallelujah. La mfuna ukugcizelela ngoba kulohlupho abantu balembuzo ukuthi nxa kuthiwa uJesu wasibhadalela wafa ukubana singafi, why manje la nxa sesamukela uJesu abantu bayaqhubeka besifa, abakholwayo labangakholwayo? Manje uJesu wabhadalelani? Madoda, kuyacaca ukuthi uJesu akanambithanga ukufa kwakuqala endaweni yethu. Hayi, ngoba noma sesiyamukela uJesu ngokukholwa sesilungisisiwe, siyafa ukufa kwakuqala, kodwa ngeke sife ukufa kwesibili ngiyala. Revelation chapter 20 verse ngelika 6 ithi nababusisiwe njalo bangcwele labo abahlanganyele ekuvukeni kwakuqala. Ukufa kwesibili akulamandla phezu kwabo, kodwa bazakuba ngabapristi bakaNkulunkulu labakaKristu, njalo bazabusa laye okweminyaka eyinkulungwane. Haleluya. iBhayibheli ithi nababusisiwe njalo bangcwele labo abalisabelo ekuvukeni kwakuqala. Phezu kwabanjalo ukufa kwesibili akulamandla.
why singasoze sife bathandeka kufa kwesibili nxa sesamukela uJesu, nxa sesikholwa? Ngoba kukhona uJesu owathesta ukufa kwesibili endaweni yethu. Bathandekayo, iBhayibheli lithi na we see Jesus who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with the glory and honor, that he by the grace of God might taste death for everyone. So uJesu bathandekayo wanambitha ukufa, he tasted death for everybody. uJesu esiphambanweni wafa ukufa kwesibili. Jesus was willing to say goodbye to life, hatshi ukwensuku ezintathu kuphela, hayi kodwa ukufa zwamtshose, ukuze thina abantu obekumele sife zwamtshose siphile endaweni yakhe. Haleluya. So uJesu wafa ukubana thina singafi, wafa ukubana sizuze ukuphila okungokwakhe. Mana mphinde futhi, wafa ukufa kwethu ukuze thina siphile ukufa okungokwakhe. So Jesus tasted death for us in order that thina siphile impilo engeyakhe. He suffered the death that was ours in order that we might receive the life that was his. Ukufa okwakungokwakhe, okwakungokwethu kwaba ngokwakhe, lempilo eyayingeyakhe yaba ngeyethu. Haleluya. Yikho kubizwa ngothando lukaNkulunkulu lenhlawulo madoda. Leliyani igazi elachitheke esiphambanweni lachithekela thina. It satisfied the law, lasuthisa umthetho, ngoba umthetho uthi owonileyo kumele afe. Ngifuna ubambe lokho. uJesu wayengeke asisindise ngaphandle kwesiphambano. Hayi, ngayala la manje ngiyala. Ngifuna ukufunda omunye umuca la engiwuthatha kumoya wesiprofeti. Ya, bhuke labhalwa Ellen White. Ya, 6 BC page 1099. Uthi wona, justice demands the sinner. Nayiphinda futhi, sorry. Justice demands that sin be not merely pardoned, but the death penalty must be executed. God, in the gift of his only begotten Son, met both these requirements. By dying in many states, Christ exhausted the penalty. Uyezwa yini ukuthi kuthwani? Kuthiwa izono zonke esazenzayo lesizazenza zahle zabhadalelwa esiphambanweni. uJesu wasusa isigwebo waletha ukuxolelwa. Zwana uHebrews chapter 9 verse 22 lithini? Ithi ngempela umthetho phose ufuna ukuba zonke izinto zihlanjululwe ngegazi, njalo kungekho kuchitheka kwegazi, akukho ukuthethelelwa. Without the shedding of the blood, there is no remission, there is no forgiveness. Bathandekayo, ngaphandle kokuchitheka kwegazi, kwehlula indaba iqala kuKhayini lo-Abheli, kwehlula kuKhayini ngaphandle kokuchitheka kwegazi, lamanje kwehlula, akukho ukuthethelelwa ngaphandle kokuchitheka kwegazi. Zwana uthini olobayo futhi, 2 Testimonies page 201, uthi the death of Christ proclaims the justice of the Father's law in punishing the transgressor, in that he consented to suffer the penalty of the law himself in order to save the fallen from its curse. Uyezwa yini? Kutsho ukuthi ukufa kukaJesu kwaveza ukulunga kukaNkulunkulu. Zwana ithini iBhayibheli? Siyayiphinda uRomans chapter 3 ivesi ngelika 25. Ithi na amisayo uNkulunkulu ukuba abe yinhlawulo ngegazi lakhe, emukelwe ngokukholwa. uNkulunkulu wakwenza lokhu ukuba abonakalise ukulunga kwakhe, ngoba ngokubekezela kwakhe wayekela izono ezenziwa ngaphambili. uPaul akatsho ukuthi ungakholwa kuNkulunkulu uyathethelela izono ezindala kuphela. Hayi, njengalokho esikufundiswa ngabanye, bathi uNkulunkulu uthethelela owakwenza kuphela, owakwenza kudala kuphela, kusalele wena okunye. Hayi bathandekayo, akusiko okukhulunywa liBhayibheli. Lokhu yiheresi okufundiswa ngabantu, ukuthi uNkulunkulu wachiya okunye chiyela thina. Bathandekayo, ungavela ufundise khona lokhu, kuthi ukuthi sonke isikhathi nxa usenza iphutha uba ngongasalunganga kuNkulunkulu until uphenduke, wenze futhi elinye iphutha uba ngongasalunganga futhi, kufanele ukuthi futhi uphenduke. Impilo yesigqila eyokubuya buyele emanyaleni. Bathandekayo, iBhayibheli yakho ayitsho njalo.
Ungafunda uRomans chapter 8 esizafika kuyo phambili ngayo verse 1, there is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. iBhayibheli ayitsho ukuthi there is no sinning, itsho there is no condemnation, akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Vele ivangeli linjalo lizala amaKristu bathandekayo ayizigqila zesono, ngoba kuthiwa uba ngokaNkulunkulu kuphela nxa usenza kahle. ivangeli lona leli elifundisa abantu ukuthi khona uNkulunkulu uthanda abayenza kahle kuphela, uma ungayenza kabi usungokaSathane, lifundisa abantu, lichiya abantu bezigqila zesono. Lifundisa abantu ukuthi babe pheja behluleke, bepheja behluleke. Alifundisa abantu ukuthi basondele esiphambanweni, bakhululeke esiphambanweni, babe izigqila zokulunga. Bathandekayo, siphila ngaphansi kwe-umbrella yokulunga kukaNkulunkulu. Lokhu akusho ukuthi sithi abantu baqhubeke besona, hayi, sizokhuluma ngakho futhi nxa siya phambili ngebhuku likaRomans. Kodwa manje bamba lokhu, i-justification by faith kayigcini abantu ebugqilini besono, kodwa iyakhulula abantu ebugqilini besono. Haleluya. Hayi, nxa sifundisa i-justification by faith asifundisi ukuthi abantu baqhubeke besona, kodwa sifundisa abantu kumbe sitshela abantu ukuthi bamamukele uJesu, abakhulule ebugqilini besono. Haleluya. uPaul uthi izono ezenziwa ngemuva ngale uJesu engakafiki zaxolelwa. Kule ndaba khona lapha. Kodwa umbuzo uthi wona, zaxolelwa ngokulunga na? Impendulo ithi cha, ngoba iBhayibheli lithi ngokubekezela la ngomusa wakhe, hatshi ngokulunga. Ngoba umthetho wona ufuna ukuchitheka kwegazi, njalo ukuchitheka kwegazi lenkunzi, imbuzi lezimvu lalingeke liwusuthise umthetho. Ungafuna uHebrews 9:10 uzathola lokho engikhuluma ngakho. Uverse 26 ka chapter 3 kaRomans abesesithi wakwenza ukubonakalisa ukulunga kwakhe ngalesi sikhathi, ukuze abe ngolungileyo njalo onguye obenza babe ngabalungileyo labo abakholwa kuJesu. Haleluya. Ngamanye amazwi bathandekayo, kusukela esiphambanweni uNkulunkulu ulungile ngokomthetho nxa esithethelele, right? Yikho phela uPaul akutsho kuverse 31 esizayibheka futhi phambili. Zwana uthini uPaul? Uyabuza uthi, pho siyawuchitha umthetho ngalokhu kukholwa na? Hatshi, akunjalo, kodwa okuyikho yikuthi umthetho siyawuqinisa. Uyamuzwa yini uPaul? uPaul uyabuza uthi, ubona ngathi mase sifundisa i-justification by faith, siyawuchitha yini umthetho ngokukholwa na? Uthi hatshi, akunjalo, kodwa okuyikho yikuthi nxa sifundisa i-justification by faith, umthetho siyawuqinisa. uPaul uthi nxa sijuma i-justification by faith siqinisa umthetho, ngoba kuJesu impilo yakhe lokufa kwakhe uNkulunkulu ulungile ukusilungisisa nxa sikholwa. So uNkulunkulu lelungelo ukusilungisisa nxa sikholwa ngenkonzo kaJesu yesiphambano. Ngamanye amazwi, phambili komthetho kaNkulunkulu sima siphelele kuJesu. uNkulunkulu uyawuphakamisa umthetho ngokwenza lokhu. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu lomthetho wakhe bayavumelana ukulungisisa isoni kumbe ukuthethelela isoni, bayavumelana. Yikho uPaul akutsho nxa ethi yena wakwenza ukuthi abonakalise ukulunga kwakhe ngalesi sikhathi, ukuze abe ngolungileyo njalo onguye obenza babe ngabalungileyo labo abakholwa kuJesu, onguye oyenza babe ngabalungileyo. Bathandekayo, ayisuwe oyenza abantu babe ngabalungileyo, kayisuwe ozenza ulunge, kayisotsheche kwenza ulunge, kodwa nguNkulunkulu onguye oyenza babe ngabalungileyo labo abakholwa kuJesu. Senziwa sibe ngabalungileyo nxa sikholwa kuJesu, asibi ngabalungileyo ngokwenza kahle. Lokhu ngizahlala ngikwala, ngiyagcizelela, ake niliyeke ivangeli lokuzama ukuzilungisisa ngokwenza kahle, vele kalisindawo. Silungisiswa kuphela esiphambanweni, silungisiswa kuphela nguNkulunkulu, nguyosenza silunge ngokukholwa. Haleluya. Ngamanye amazwi, before uJesu esiphambanweni uSathane wayengakhona ukukhomba uNkulunkulu athi awunalo ilungelo lokuthatha izono uzise ezulwini, ngoba yizoni. Ngakutshela nxa ngangikhuluma ngaphansi kwesihloko esithi sona the mystery of the investigative judgment of believers in the light of the gospel. Ngakutshela ngathi uSathane wayelelungelo
uJesu engakafa esiphambanweni lokuthi akhombe ukuthi laba abantu awulalungelo lokuba sezulwini lapha ngoba bayizona. Kodwa ngemva kwesiphambano uJesu esefile, madoda umlomo kaSathane usuvaliwe ngci. Umlomo uvalwe impama yomusa. Ya, manje uNkulunkulu uyamkhuza uSathane amtshela ukuthi zwana laba bafana lengadi ezophulwa emlilweni. Yebo, ngokwemvelo bathandekayo, lokwenza kwethu sikudla komlilo, yikho ngakithi ngakutshela. Kodwa uJesu sophulile emlilweni wasilungisisa. Manje ngikhuluma ngisenze nje uJesu usimele ngakwesokunene sikaNkulunkulu to defend us against the accusation of the devil. Uyaveza ukuthi ulelungelo lokubuya azosithatha asisekhaya, not because we are holy, not because we are good enough, not because senze kuhle, hayi, kodwa on the basis of his righteousness. Hallelujah. Ngamanye amazwi, kungani investigative judgment ithatha indawo ezulwini nxa thina sesivele sesilungisisiwe? Ngiyani manje? Injongo ye-investigative judgment bathandekayo akusiyo yokuhlola ukuthi sifanele yini ukuya ezulwini kumbe hayi. Vele akekho ofanele izulu, ngiyaphinda, akekho ofanele izulu. Sisindiswa ngomusa. Hallelujah. What is grace? Grace is unmerited favor. Umusa bathandekayo esiwenzelweyo awusifanelanga, thina sifanelwe yikufa. So igrace yifavor engasifanelanga. Investigative judgment ngeyokudefend ukulungisiswa kwethu kuJesu singakayi ezulwini. uJesu udefend ukulungisiswa kwethu, uyasimela, uyamnyangisa uSathane amtshela ukuthi wena awunalo ilungelo lokuba mangalela ngoba bangamukele njengomsindisi wabo, ngiyinhlawulo yabo. Their salvation is entirely resting in me. Ukusindiseka kwabo kweyeme kimi ngokupheleleyo. They are resting me for their salvation. Ngakho ke ngiyakukhuza dear bros, uJesu nxa eseqedile ukukhuza uSathane, eseqedile umsebenzi wakhe wokuthi aveze ukuthi ulelungelo lokuzosithatha asisekhaya, uzachibilikela kithi athi wozani embusweni bantwabami elawulungiselwa kudala le from the foundation of the world. Hallelujah. Bathandekayo, liyakunanzelela yini ukuthi kutshona ukulunga kukaJesu kithi? Ya, kutsho ukuthi silungisisiwe manje ngokukholwa. Ya, ulungisisiwe ngesihle. uNkulunkulu ulungile ukukulungisisa. Ilivangeli leBhayibheli leli kumele silibambe. Umhlaba kumele wazi ukuthi uNkulunkulu ulungile nxa esilungisisa, kumbe ulelungelo lokusilungisisa. Njalo kuJesu sinosindiso ngokugcweleyo, akushoti lutho. Ilivangeli kumele silitshumayele emhlabeni obhubhayo, esonweni abantu baphume bekhutshwa nguNkulunkulu ngokulunga kwakhe. uNkulunkulu asisize bathandekayo, sizwisise indaba yokulunga kukaJesu njalo siyamukele, bese sitshumayele emhlabeni wonke, sibatshele ngoJesu osindisayo kungela ndaba lokuthi zwana mfowethu, zwana dadewethu, nxa mvala ngiyakunxusa, ngiyakubiza. Angikubizeli kimi, mina ngingumuntu ofayo, ngingumuntu oyisoni, angilasindiso, angibhadalelanga muntu, angifelanga muntu. Uyezwa yini? Ngikubizela kuJesu, uJesu olungileyo, i-ofa yezulu, wafa esiphambanweni efela mina lawe. uJesu waphila impilo engelasono ephilela mina lawe. Thina sisindiseka kuphela ngokwamukela ukufa kukaJesu, impilo kaJesu epheleleyo. Ngakutshela ngathi mina, ungazami ukuyagcina imithetho, izakwehlula imithetho kaNkulunkulu ingcwele. Njalo lanxa ungayigcina wena ngamandla akho, akukwenzi ube ngolungileyo kuNkulunkulu, ngoba yonke into enhle yenziwa ngumuntu it's motivated by self. So uNkulunkulu kayifuni imisebenzi yethu, uNkulunkulu ufuna umsebenzi wendodana yakhe. Wena lami into esiyidinga iyodwa, kushota into eyodwa bathandekayo. Ngakutshela ngathi mina nganganxuso ngachumayela ngesihloko esithi kushota into eyodwa. Into eshotayo emhlabeni yikuthi umuntu oyisoni njengami amukele uJesu lokulunga kwakhe, embese ukulunga kaJesu. Uyabona imithetho kaNkulunkulu mihle kakhulu, ingcwele, ifuna umnikazi wayo ukubana ayigcine. So wena mawusamukela uJesu, uJesu uyakwenza wenze. uJesu uyakugcinela imithetho yakhe esenhlizweni. So uJesu umile emnyango. Sambulo chapter 2 3 verse ngelika20, uthi ngabheke ngime emnyango ngiyanokha. Uba umuntu esizwa ilizwi lami abe sevula,
mina ngizangena ngidle laye layadle lami. John chapter 15 uJesu kuverse 4 lo 5 uthi yena abide in me and I in you. For apart from me you can do nothing. So bathandekanya linxusa ngayona linkonzo ukuthi vumela uJesu abuse impilo yakho. Vumela uJesu angene enhlizweni yakho, mamukele ngenhliziyo yakho. Abe sekuphilela impilo engcwele, impilo efunwa nguNkulunkulu, impilo yendodana yakhe. Yabona uJesu mayibusa empilweni abamba amatomu empilo yakho. Konke kuyenzeka. Ukukhonza kuyakhonzeka ngokupheleleyo. Le mithetho iyagcineka ngokupheleleyo okufunwa lizulu. Wena mamukele uJesu mfowethu dadewethu. Ngifuna ukukhuleka lawe. Maybe uyagula, phathekanga kahle emzimbeni. Maybe uhlukumezekile, ufelwe. Ngifuna ukukhuleka lawe. Maybe ufuna ukwamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Ngifuna ukukhuleka lawe. Nxa ngikhuleka lawe, khuleka lapho khona. Ngiyakhuleka, sikhulekeni izihlobo ezithandekayo. Babo ingcwele, khona ngikhaya ezulwini, babo sithandayo siyabonga. Musa lothando lwakho lumangalisayo ngensuku zokugcina. Siyabonga ilizwi lakho elisisindisayo, elisitshela ukuthi emhlabeni inye kuphela into esisindisayo, kwamukela wena lokulunga kwakho. Sazehlise esiphambanweni nampa abafowethu, udadewethu. Sicela usisindise Nkosi ngelizwi lakho. Sihlambulule ngokulunga kwakho. Senze samukele ivangeli lokulungisiswa kuphela ngokukholwa. Silahle ivangeli lokuzama ukuzisindisa njengamaJuda. Samukele kuphela i-offer yezulu eyiyo esenza sifanele embusweni wezulu. Nkosi, abanye abezwa kahle, thinta imithambo ebuhlungu ya the great physician would never lost a case. Thinta Nkosi othandekayo izifo zabo. Abanye bahlutshwa ngamadimoni, siyaqalekisa ngegama lakho. Susa Nkosi othandekayo, khulula abantwana bakho. Siyakholwa Nkosi uthe sicele loba yini esiyicelayo uzasenzela. Sesicelile Nkosi uthe sicele ngokukholwa, siyakholwa. Akube kithi njengokwesithembiso sakho. Ngenxa kaJesu ozawuma masinyane siyakhuleka. Amen. Amen.